muntina kanamite ho adi atu ni a hechi video anave minuti ho zo si hin minu kasan kompi ho hin nunga ho hizong le na bon savin Happy International Women's Day wish kahin bol sevin him nume hin ko minu hin ko kiti hi thilba hi poi ni se a hi bolding toding thamding saying sading dim zinga hi hin ko ki mangjing a hin hi tu ni hin inam sungui ki vehan lang hi le minu izat hi hin ko gen the amang ding ham minu izat ham khat hi apasalin zu adon don jing sia avo jing sia lungel gen the ta hin ko manga hin ko ha sata amang mi zam khat te diu kata san hi abang khat zo acha ten asu gen the jing sia junom sanom ne sia sa te sei ngai lo zia minu hin ho gen the ta mang te diu he abang khat zong su mei thai chaga apasalum ta lo nunga gen the ta cha te hin ho kha zong na hi mai the a hin he minu izam kha zong su cha le naw nei thei lo jinei la hingal cha nei thei lo cha le naw nei thei lo zia lasi a ki gel si a lung khama lung ki ma hin ho mang zong na hi mai the hin he ai lo hele minu izam khatso working mothers in sungle ana to lam adjust bo zo lawa lalta hin khomang zo na hi mai the ai lawa hele minu izaram khatso nume hin kho izaram khatso dam the lo zia cha le zile jang zen the lawa hin kho gen the ta mang zong na hi mai the ka hi mai the hen hem ai lo hele mi abang khatso junom sanom ni a minu a hilam zong he phalawa nume a hilam zong he phalawa hin khomang zong da ki loading a hin hem hi che ho zo sela hin tunia igel do sing dile I hai mil lo diu chu hi chin na gen theina ka gen theina minu hi na nume hin a gen theina ho zo siu chu pathienin Jesu Christa in ama min lo pin dinga aza do nom aman cha nom he ti sumil po he te aze chu Jesu Christa van noi ho hing pu hong pe na jong chu Mary sunga ko na hong nume sunga ko na hong ping do hen he ani na Jesu Christa athi akivoina ding le athi na dinga tha ananu jong chu nume ma Mary of Bethany a hen he athum na Jesu Christa atho do ki tai ti a asay ju ho ko ba hong sei ma sa pe nong so Miriam Magdalene an he ki ne he si Mary thum ho hin ho hi Jesu Christa en asunga thilavop nu ai min chon si agel nu mini ma cha agel ho si Mary thum ho hi nu mei thum ho anaman cha Jesu Christa ki para thu pai an ke lang sam a hin he tunin zong gen the na hasana tam ta na ton ho zo se chu Jesu Christa keng bula pele chun Mary of Bethany banga ama keng bula sat hale chun ama min lo pin dinga ne gen the na hasano chu a hin man cha te ding he ti sumil po hi te a chai na ding in e ho zo se ade kiti khon ding Bible cha kan sim do no men he Isaiah bung som li le kha chang som na tin se jen he ki cha hin izena mi ti le ke man ka pi jing nai lung thoi hin ke ma azi chu ke ma na pathen ka hi ke ma na hat sa ing ding ka pan pi jing ding ka gal zo na khul ze lama ka dop sang jing ding na hi atin he ki cha hin lung thoi hin ka hat sa ka pan pi ding ka gal zo na khul ze lama ka dop sang jing ding na hi ti pathenin tunia minu gen the asana to ho zo si koma kiti khona dinga AP Bible sang a hen he tu na he to na ngai ho zo si Jesu Christa keng bula again the na ha sa na ho pila si the ding in pa kai menin ikitim ven he chuti han lang hi le again the ha sa ho zo se ni khating le your test will become your testimony your greatest trials will become your greatest testimony ti pa so sumil po hite ka ki pa amen.